Naučili smo šta je to kampanja, kako se kampanja vodi, šta iza kampanje treba da stoji kao strategija da bi ona sutra nje odredila uspjeh i prosto postavila jasan cilj. U današnjem svijetu znamo da je informacija osnovni element svake komunikacije. Ovdje smo se zaista potrudili da stavimo fokus na to koliko informacija koju naša kampanja nosi mora da bude jasna, tačna, konkretna i precizna. Sa ovog treninga zaista se vraćam puna znanja, iskustva i želja da ovo podijelim sa svojim kolegama i unapredim naš visibility. Bilo je fantastično ove prethodna 4 dana biti dio ovog treninga, obzirom da smo imali mogućnost da od eksperata učimo kako naš rad s djecom, migrantima, izbjeglicama da približimo ljudima koji komuniciraju putem društvenih mreža. Rezultat ovog treninga je kampanja za društvene mreže koja je namijenjena specifično migrantima, izbjeglicama i govori o našim uslugama i svem onome što mi pružamo zapravo u našem radu te lokacijama na kojim se mi nalazimo. Ovaj trening smatram veoma korisnim iz razloga što smo kako kroz teoriju, tako i kroz praksu mogli naučiti zbog čega je to zapravo važan digitalni marketing, kako da kreiramo kampanju, kako da kreiramo vizualni sadržaj, kako da ga na najpovoljniji i najbolji način plasiramo na društvene mreže, ali također i bilo jako zanimljivo, a i korisno naučiti o specifičnostima kampanje koja se tiče rada sa migrantima. Trenutno smo na 4-dnevnom treningu koji je bio produktivan i konstruktivan, na kome smo naučili značaj društvenih mreža i uticaj socijalnih mreža ukoliko se koriste na pravi način. Imali smo prilike da vidimo proces kreiranja jedne internet kampanje kao i koji su najbolji kanali komunikacije, kao koji je njihov uticaj i njihov domen. Svakako ćemo se truditi da sve ono što smo naučili na ovom treningu primjenimo i u našem daljem radu.